Od nas, vladike Petra, prepodobnjejšemu gospodinu ocu Arhimandritu Josifu i ocu igumenu Đorđu i blagorodnoj gospodi Serdaru i vojvodama i knezovima i pročim glavarima i starješinama i svijema Bjelopavlićima pozdrav. Razumijeh da je dohodio na Kčevo jedan župjanin i kaževao da je vojska vezira bosanskoga došla u Nevesinje i da hoće vezir s vojskom doći u Nikšiće. Također čujem da se i skadarski vezir spravlja da dođe u Podgoricu, ali se čudim ako je to istina, kako mi ništa ne pišete za bosansku i hercegovačku vojsku, budući sam u toliko putah vam pisao da stojite na oprez, kako čujete da se počne vojska na koju stranu kupiti, da mi umah pišete i da budete gotovi na obranu svojega roda i otečestva. Ja znam da rečeni dva vezira rade da uzmu raj i oružje i da ga bez vojske uzeti ne mogu. Zato bi moglo biti da bosanski dođe u Nikšiće, a skadarski u Podgoricu, no kada se tako nablizu primaknu, oni će istinito raditi da otvore put preko Ostroga i da se mogu sastaviti i miješati slobodno preko vaše i piperske granice, zašto su zatvoreni od vojske hristijanske, koja je od jedne strane pošla iz Karavlaške i Karabogdanske preko Bolgarije i Rumelije, a od druge strane iz Morije i Makedonije i Ali Paša od Janjine, te su se sastali pod Jedrenom i Jedrenu su uzeli. I tako dakle ovi dva vezira niti mogu caru na inat poći ni od cara pomoći imati, budući su ostali odvojeni na ovu stranu za vojskom hristijanskom, koja, blagodareći Boga, ide srećno naprijed i svaki dan sve više raste i umnožava se. Iđe se god koji Grk u svijet nahodi, svaki trči u svoje otečestvo, da svoju krv s braćom ujedno prolijeva za svoju i svojih posljednjih slobodu. I štogoć koji ima blaga i bogatstvo u srebro i zlato, to svaki nosi i daje u opštu mir i u veselo. Oni su napravili crni barjak i na njem ove riječi napisali: smrt, oli život. To jest, oli da svi poginu, oli da se od turskoga jarma oslobode. I koliko je Turaka bilo u Moriju, u Kanadi, u Cipari, u sve ostrove ili školja arhipelaga do Dardanelah, nijednoga nijesu živa ostavili i sve se ovo oslobodilo i danas imaju Grci više od 300 brodova oružanijih na moru i suviše 5 fregata i 2 velike džemije, što su uzeli kapetan Paši, kojega umalo nijesu živa ufatili. Oni su i u Konavo od Carigrada uljegli i neke fortice uzeli, a za Ali Pašu kažu istinito da se krstio i da je narečen Vtori Konstantin, nosi barjak s krstom i k njemu vojska sa svake strane ide kako živa voda bez prekida. Govori se da ima hristijanske vojske na mori i na suho više od 500.000. Turskoga tabora s ove strane Carigrada nema, nego je veliki među Turcima u Carigrad pokolj, zašto je car posjekao Mohur Sejbiju i Šeh Islama, koji nijesu štjeli pristati u dogovor da našega patrijarha izgube, ni da kolju hristijanluk po Carigradu. Stoga je udarila među Turcima nesloga i stoga se biju i kolju među sobom. Suviše što imaju žestoko rat s perzijskim carem u Aziju, koji kažu da ima 100.000 vojske rusijske, što mu je Rusija dala, budući jesu takve pogodbe među Rusijom i Persijom, da jedan drugomu u ratna doba daju vojsku uzajamna pomoć i tako Persija, ili ti, kako Turci zovu Adžem, napreduje blagopolučno. Turci su iskali oružje Srbima, ali ga nijesu štjeli dati. Neće, mislim, ni oni mirovati kada vide svoju zgodu, a može biti da i dosad pošlo nekoliko vojske srpske, gdje i ostali hristijani i latini idu, no mi ne možemo znati, oli da su oni ostavljeni protiv vezira bosanskoga. Koliko je gođ u tursku zemlju hristijana, latina i jermena, to je sve ustalo na oružje i sve se bije i kolje s Turcima na svaku stranu izvan bosanskoga i skadarskoga vezira. Ja se nadam da neće skadarskom veziru raja oružje lako puštati ni bosanskom u Hercegovini, u vrijeme kada čuju i vide što se čini u svu tursku državu i što bi pomenuti veziri učinili od raje kad bi njihovo oružje uzeli. Grci i Latini, koji se danas s Turcima biju, nijesu oružje imali, ali su ga dobivali za veliku cijenu, da se Ali Paša sa 60.000 iske vojske, a u državu skadarskog vezira i u Hercegovinu ima svaki svoje oružje,
koje su vas da imali i slobodno nosili, udiviteljno bi bilo kad bi ga predali. Ja vas molim i Bogom zaklinjam da budete u slogu i u poslušanije i da budete spravni, ako bude do potrebe, da je svaki gotov što skorije ustati na obranu svoje slobode i svojega otečestva i da mi pišete što se od Bosne i Hercegovine čuje, da se umijemo vladati, jer na ovaj način, ne imajući od vas nikakvoga glasa, ne umijem učiniti ništa. Vpročem, Bogu vas preporučujem. Na Cetinje, junija 26. 1821. Vladika Petar. PS. Julija 2. razumjeh da su Grci udarili s njihovim džemijama na kapetana Pašu i na svu flotu i osvojili sve karavele i džemije. I umalo kapetana Pašu ne ufatili živa, no je sam sebe i svoju džemiju ognjem zapalio, tek je da ga ne ufate Grci. I osvojili su sve Dardanele do Carigrada.